Bale, bueno, hasiera emango diu... Bai, atxaldeon, hasiera emango diu maiatzeko iko bilkura honi, barkatu atzerapena, arazo teknikoak medio, dagoeneko retransmisioa martxan dago, eta hasiera emango diogu nahi dezunen ere. Bai, lehenengo puntua, apirileko osoko bilkuranin akta zirriburroa helarazi zitzaizuen deialdekin batea, baldin badu komentarioik horren ingurun bozkatzea pasako geha. Aiba, non da? Bai, eta gero jasoi duzu, igual sartzen danen aber bere zentzu ezein dan, nola etorri behar dan, o berdin dio, ez jaso bere bozka. Bale, bueno, bozka uko dugu garen arten, bale, aldeko bozkak. Bueno, bale, hau bat, bale, gareno, listo. Bale, bigarren puntue da, aparejadoren aldi baterako barkau, programa urtetez usatzearen akordioaren kontu ematea. Bueno, bai hor, berez kontu ematea informazio batzorden eman zan, eta, bueno, ba hoxe, beste urte beteko luzapena egin zaiola programari. Hirugarren puntua, udalaren eta mendeko soziedaten diru laguntzen plan estrategikoaren lehenengo erantzkinaren aldaketa onartzea. Hau ere, informazio batzordean aipatu zan, eta hemen hori bakarrik, adirazi ikusi dezue bialdu da, Toki Gobernu batzordean ere proposatu, partekatu ditugu, Miren Etxezarreta ikerketa bekaren oinarriak, eta, oinarri horien arabera, ja deituko dugu lehenengo ikerketa beka hori, baino badakizue, udalak ematen dituen diru laguntza guzti horiek plan estrategikoan onbardie aurrikusita, eta ez baldin badaude ezin dugu aurrera jarraitu, orduan, orain arte etzan existitzen beka hau, aurrekontutan partida jasota zegon, 10.000 eurokoa, eta behin ja aldaketa hau eginda, baina argi berdea emango zaio beka hau martxan jartzeko prozedurai. Bozkatzea pasako geha, aldeko bozkak. Bale, hau batez onartuta gehatzen da. Hurrengo puntuak kontu hartzailearen ingerak. Nosotras aquí solo, no es un punto de votar ni nada por el estilo, solo queremos decir que valoramos positivamente que se haya corregido lo que se venía haciendo de no adjuntar los decretos de la interventora a la documentación de los órganos y que este mes lo hemos visto y que lo valoramos positivamente. Ahora, justo en los informes, la interventora menciona que hay que dar cuenta en el pleno y dice hay que cumplir 3 cuestiones. Adjuntarlos, adjuntar también el decreto que levanta los reparos y pasar por pleno. ¿Qué pasa con los informes que no han pasado por pleno, que son desde agosto del 2025? Zentzu hortan, kontu hartzaile berria idazkaria aztertzen ari da, hori printzipioz kontu hartzailearen eskumena da, eta esan diogu Markosi mesedez aztertzeko zer dan. Berez, ez dakigu, egia txostenak esaten dula, erabakia pasa bar dela, txostena ere berak aztertuko do, kontu emate hori ea berretxi behar dan, eta hala bada, hurrengo plenorako, bere puntuan, kontu hartzaileak ala ikusten baldin bado, ze kontu hartzailea da plenora pasa bar dituna, hor ez dakit zen momentutan edo zergatik katea utzi izan eta ez dian igorri txosten horiek, ze berez, kontu hartzaileetzatik igortzen da dokumentazio hori, eta esan zaio, kontu hartzaileari berak ikusten du, aztertzen nahi da, eta plenoan sartu behar baldin badia kontu emate hori bezala, ze azkenean esandakoa, kontu emate bada, hurrengo plenoan sartuko dituzte. De acuerdo. Hurrengo puntua pasau, ze maiatzen zehar alkatea sinatutako dekretuen berri ematea.
Mes pasau, bale, barka, maiotzen gare, bale, bai. Barka, apirileko dekretuen berri ematea. Hor dakuzu zerrenda, lehen batzorden komentau bezala, galdera emate bali maukezu zehazki pasau, helarazi, erantzungo deu, baina printzipioz ustez ez da galderaik esaten, ez, bukerraz bali mana. Eta hurrengo puntue, Ortiziako EH Bilduk eta EAJ besten duten mozioa, azterketak euskaraz taldeak sinatua, 2026ko atxiergoko probak euskaraz egitea baimentzaren aldekoa. Bueno, gure aldetik esan, bidez berdinetatik jaso gendula iparraldetik etortzen zaigun mozio proposamen hau. Badakigu administratiboki kokatzen gehala esparru ezberdinetan, baina askotan alderantziz izan den bezala iparralde euskal kulturarentzat, uste dugu guk behintzat bai aldarrikatzen dugu muga horiek gainditzen duten herri bat, kultura bat eta hizkuntza bat badagola, eta zentzu hortan beraiek egindako eskaera bada Euskal Herriko udalerri guztiei egin diena, atxikimendu hori pentsatzen dut beraiei ere hauspo hori, laguntza hori, moralki ere babes hori jasotzeko, ez? Eta ez dugu zentzu hortan koma bat aldatu jaso dugun atxikimendu hortatik, eta esan bezala helburua hori bada, ze hontan ere besterik gabe bai azpimarratu nahiko genuke badala atzera pauso baten aurrean gertatzen ari den zerbait, ze aurretik ere, kasu honetan eskatzen ari den bezala, basoa, hemengo garai bateko selektibitatea edo bau azterketa horren parekidea izango litzatekena, unibertsitate aurreko ikasleek egiten duten azterketa hori, lehen, guain dara urte batzuk, eta dagoeneko onartuta zegoen bai matematika eta hainbat ikasgai euskaraz egiteko aukera, eta zentzu hortan atzera pauso baten aurren gaudela. Eta besterik gabe jaso bezala, egia da gu jaso gendun, eta zentzu hortan EAJak ere bai, eta horregatik elkarrekin eskutik aurkezten dugun mozio proposamena da. Joseba ez dago, Joseba behira initzen, joan behar izan du, ez dakit zerbait esan nahi balin ez dute, A mí me gustaría decir que nosotros hemos estado tratando la moción y verdaderamente que estamos de acuerdo con la moción que habéis presentado. Creo que el alumnado se ha estado preparando para presentarse a esos exámenes en euskera y apoyar que tengan ese derecho, porque es que les dejaría en una situación además de más indefensión, porque realmente lo han tenido hasta ahora y se han preparado para presentar el examen en euskera. Entonces, mientras esté cumpliendo la legislación vigente, creo que debemos de apoyar y que sigan con la misma trayectoria que han tenido hasta ahora. Entonces, por nuestra parte, el voto va a ser positivo. Por nuestra parte también vamos a apoyar, por supuesto, no podría ser de otra forma, estamos con ellos. Desde aquí nuestra solidaridad para todos los estudiantes, estudiantas que se encuentran en esta situación. Lo que ha dicho, se quedan en indefensión si de un momento a otro cambian las reglas de juego, y no podría ser así. Lamentablemente no ha dado espacio para que podamos tratar esta moción como una declaración institucional, porque al final ninguno de los grupos podría estar en contra de algo tan beneficioso para estas estudiantas, y por supuesto que votaremos a favor. Bozkatzea pasako gaur mozioaren aldeko bozkat? Hau batez onartuta gehatzen da. Azkeneko puntue galderregun horretik, udaltalde sozialistak aurkeztutako mozioa udalerrian pintadak erabat garbitzeko eskatuz. Barkatu Ana, zurea da hitza zuena da mozioa. Estábamos con la traducción que se ha quedado un poco atascada y no terminaba de darme paso a que habláramos, entonces no sabía muy bien. Bueno, no, tranquila. Nada, que dice la traductora que perdón, que no pasa nada. Que, pues nada, eso es una moción que ya la presentamos y la estuvimos explicando en la comisión correspondiente,
Y bueno, dada la situación en la que consideramos que se encuentra Ordizia respecto del tema de pintadas que hay por todo el municipio, pues bueno, lo que solicitábamos es que por parte del ayuntamiento se realice un mapeo de todas las zonas afectadas, haciendo un listado de prioridades en función pues, de la importancia de la zona de paso donde esté, que sean más visibles, bueno, pues que de alguna manera se haya un mapeo y un estudio, que se proceda a esa limpieza integral, que se coordine con los servicios municipales, que se haga un refuerzo de vigilancia y mantenimiento y una campaña informativa a la ciudadanía pues para que se conciencie y cuide este tipo de espacio. Entonces, bueno, pues presentábamos esta moción para esto. Sí que en algún momento parece que pues, pudo haber una duda, ¿no? Bueno, pues se planteó que igual pues para votarla a favor o no pues podía depender de que fuera espacios públicos, que parece que estaba claro, porque en los espacios privados pues tendría que ser una medida que se tomara, había que estudiarlo y que se tomara de manera excepcional. Pues bueno, yo plantearía que así lo establece en la comisión, que por lo menos empecemos ya y que la moción se refiera a los espacios públicos, que no hay ninguna duda. Bozkatzea pasako da edo zerbait esan du? Sí, a nosotras nos gustaría comentar que sí, que nosotras estamos de acuerdo, vamos a votar a favor de la moción. Es algo que lo venimos pidiendo de manera recurrente, lo pide PNV en sus vídeos, lo pedimos nosotras en alguna ocasión hasta por registro, pero lamentablemente tal cual como está la situación ahora mismo en el ayuntamiento respecto al tema de pintadas, esperemos que no le haga falta algo más, quizá un spray o algo más que emocionar para que estas pintadas se retiren del pueblo. Solo eso. Bez, bueno, gure aldetik batzorretan esan gendun eta zentzu batzutan irakurketa horrekin bat gatoz, baino bai planteatu gendun jabego pribatuetan dauden eta gehiengoa dien pintada horien garbiketa gure aldetik ez dela inerresa. Idazkariari ere bai galdetu diogu horren inguruan ere aztertzeko, Anak aipatzen zon, salbuespen egoera bat edo irikiote liteken, nola baiteko jarduera bat edo programatzeko, ze berez, ofizioz egia da guk ezin dugula horrelakorik egin, eta markatu behar dela nun hasten den eta nun bukatzen den gure lana. Eraikin publikoei dagokien jarraipena egiten da, baina zein kasutan, udaltzaingoari bai eskatu zaio herri mailako mape hori egiteko, behin mape hori jasota, ikusi beharko da zeintzuk dian gure jabego eskumeneko eremuak eta zeintzuk ez, eta Bibianari, doaintzan, udalari eskaini nahi dioten material guztia eskuzabalik hartuko dugula. Mozioa bozkatzea pasako geha, aldeko bozkak? Hobera bat ez onartuta gehatzen da. Azkenik galde erreguli balego entxe momentuen. Ez da, bale, orduan bukau ingo deu. Oso, bukauta, eskerrik asko. Segundu bat itxo egiten badezuet, gobernu batzordea nola gelditu den tenda. Usted baietz. Bai.
cara, sí.